get ready. I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. And what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. बड़ी गर्मी हो पापा। अरे भैया बड़ी गर्मी होनी। बड़ी स्वागत ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध। सूजी आगे मेरी फिर भी देखो लड़की। अभी जाता हूँ लेकिन वापस जरूर आऊंगा मैं। साले तू ये क्या है? उपस्थितिको लागि आउँदै हुन्छ रमिनाको टिम।
टिम नबिनालाई अब यसै गरी हामी अब फेरि टोकन अफ लकको
pumpkin. Hello, honey bunny. Hello. I'm a dumpling, dumpling. Hello, honey bunny. Hello. Being something, something. Hello, honey bunny, honey bunny. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 12बाट दीक्षित हुनुहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कक्षा 12का आयोजक भाइ बहिनीहरू कक्षा 11का नव आगन्तुक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साउन्ड सिस्टमका टेक्निसियन भाइ बहिनीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार जोजोलोपा। अब यो समय सकिसकेको छ। सरले अघि नै स्वागत गरिसक्नु भएको छ। पुनः विद्यालयको तर्फबाट स्वागत। पानी माछीले खाने तिमीसित जाने कि नजाने तलको पानी माछीले खाने तिमीसित जाने कि नजाने तलको पानी माछीले खाने तिमीसित जाने कि नजाने तलको पानी माछीले खाने तिमीसित जाने कि नजाने।
अब साइन्स विषयको परिचय एक सुन्दर तथा सृजनात्मक नृत्य प्रस्तुति मार्फत प्रस्तुत गरिनेछ। लास्ट बेन्चसम्म नसुनेको ये सरले पढाउँदा पढाउँदै बिचमा कथा सुरु गर्नु। विनीत सरलाई अरे काहे चले पी के तरसे है गोरखिए अरे काहे चले पी के तरसे है गोरखी बड़ा मजा रसगुल्ला में काहे चले पी के तरसे है गोरखी बड़ा मजा रसगुल्ला में बड़ा मजा रसगुल्ला में बड़ा मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है